Abamazi kangcono uNgizwe Mchunu sebemgxekile ke ngesenzo sakhe ke asenzile ke lapha na ke endaweni ke yase Gateway Mall ke lapha na ke engene khona neviolence izwa ke kanjalo ke lapha na ke wavumisa ke ingoma ke kudayiswa ke kubonakala ke ukuthi le ndawo ke indawo ke yosomashishini ke abaziwayo ke lapha na ke uNgizwe Mchunu ke lokho akazange kusebenzise ke kodwa ke uhlule ngisho nogada ke noma ke sebemkhuza ke abakhona ke lapha na ke eGateway Mall. Abamazi kangcono ke sebemgxekile uNgizwe Mchunu ngalesenzo sakhe ke lapha na ke ngoba kugcine kulandwe namaphoyisa ke omthetho ukuthi ke azohlenga ke noma ke azoxazulula ke lesixakaxaka ke ebese senzeka ke lapha na ke bafowethu ake ngiqale ngenibingelele la siqiniseko SA Media moqala ungena kule channel ngicela ukubulungiswa ke ucindezele button ka subscribe ke uthola ezinye izindaba ke lapha na ke engizokwenzela zona webafowethu ke utshatha ugodo ke ungabanye abantu ke asebemgxekile kakhulu uNgizwe Mchunu ke ephuzwini lokumazi ke lapha na ke uveze ngokusobala ukuthi uNgizwe Mchunu ke uhambe na izindawo eziningi kakhulu ke lapha na ke uthi ekumazeni kwakhe uNgizwe Mchunu ke wayengayenzi lento efana nale ngoba wayazi uNgizwe ukuthi utshatha ke kahambisani ke nombhedo ke ofana nalo kusho ke yena ke lapha na ke utshatha ugodo waveza ngokusobala ke ukuthi ke lento eyenziwa uNgizwe ke ethi ke uZulu ke awuyenzi ke into ke ekanje engikholwa ukuthi ke lesenzo ke sikaNgizwe Mchunu ke sizomlandela amazinyo abushelelezi ke njengoba ke wakwazela ukuthi ke abizwe labakadlodlo ke emva kokuthi ke ehlule ke ama security ke ezama ukumnqanda ke kutheni ke awuyeke ke lo msindo bekade wenza ke lapha na ke ebatshena ke abantu ke ngayo ke lapha na ke iHeritage Day ke lapha na ke uNgizwe Mchunu kasazi ke bafowethu ke ukuthi kuzophetha kanjani kodwa ke maningi amathuba ke ukuthi uNgizwe Mchunu ke angavulelwa ke icala ke ngalesenzo sakhe ke sokuthi ke avela ngene ke endaweni ke yomsebenzi ke enzeke ngale yandlela baphawulile ke ngalolu daba ke bakhala kakhulu ngoNgizwe Mchunu ke ukuthi kufanele ayihloniphe ke indawo zokusebenza noma ngabe kuthiwa amasiko akhe ke amvuna ngayiphi ke indlela ngoba ke siyabona lapha na ke Gateway Mall ke lapha na ke ukuthi ke bekunabantu nje beyiphumulele ke kunabelungu ke lapha na ke kunabonke nje uhlobo labantu ke uNgizwe Mchunu ke wafike ke wenza ke lento afika wayigila ke lapha na ke namanje ke iya trend ke lapha na ke inkundleni zokuxhumana ke lapha na ke mina ke njengoba ngikuthatha ngikubeka nginiya khona njengoba konjalo ke ngifuna ukuzwa ke ukuphawula kwakho lapha na ke ukuthi uthini ke ngodaba ke likaNgizwe Mchunu ke ukuthi ke ahambe ke yosukumisa ke abelungu lapha na ke axabana nonogada ke lapha na ke kube nje agcina abizwe labakwadlodlo ke ngenxa yokungafuni ke ukulalela ama security guard ke bekade ke agade ke lo amsebenze sebenzisa ke ukuthi yena ke uZulu kuthini ke ukuphawula kwakho ke ngalolu daba bafowethu ilezi ke siphathele zona la kwesiqiniseko SA Media.